Lontong campur. Kok lontong campur? Iya tahu lontong iku kok Oh, tahu lontong. Isinya Iya, cok lombok matang. sini kacang. Kacang. Terus Sini petis. mana petis? Apa tuh? Lombok iki wis mateng. Lomboke matang. Ndak lombok mateng, brambange mateng. Bawang merah matang juga. Bawang putih ya mateng. Bawang putih matang. Mateng semua. Lontong, tahu lontong. Terus diulek ya, Bu. Iya. Sik Mbak Susi sik juali apa itu? Mari Sus. Diulek. Oh, kalau diulek itu Dikai jadi petis. enak ya, Bu ya. Iya, kalau di Kalau di blender Nggak enak. kurang Nggak seneng aku rasanya ya. kurang enak ya, Bu ya. Nah, kalau pesennya 100 bungkus apa enggak capek, Bu? Kayak enggak. Ya enggak, Ibu, banyak ya. Enggak. Sopo teh pesen 100 bungkus nol. Ya siapa ngerti, Bu? Iya, Iya kan? alhamdulillah. Amin. Ya Bu. amin, landar muga. Tak enak no temen nang aku. Mari Dok nimbang Dok. Ini Air mateng. air mateng sedikit secukupnya, Ibu ya. Ada lontong. Bola aku nggak seneng tuh, anu le di blender le. Iya, kurang enak, Ibu. Beda. Iki petise. Ini petis. Petis Jawa iki. Petis Jawa. Wih, mantap, Bu. Petis itu bahannya apa, Bu? Udang. Udang. Iya. Udang diapain? Ya direbus udangnya. Kok warnanya bisa coklat itu? Ya empung tuh iki. Ini ikan nih, ikan tenggiri nih. Ikan tenggiri. Mana? Petis iki. Oh Enak iya. gimangan ngene. Cambah hari ini. Lontong. Iya, Ini cambah. lontong ini bikinan sendiri nih. Iya. Pakai daun ya, Bu. Heeh. Tidak pakai plastik ya lontongnya. Enggak seneng aku. Tidak baik buat kesehatan. Lah arep tak kayak jengur. Enggak. Enggak ya. Itu sayur cambah ya, Bu ya. Ya enggak usah sayur itu. Tapi aku seneng sayur, Bu. Seneng. Hmm. Seneng sayur, daun kacang ya arep. Ya boleh. Apapun. Tahunya wis digoreng. Tempene le arep. Ada Bu, apa ya arep aku? Iki lho sayur kacang. Oh, sayur. Kayak daun. rujak, kayak iki enak. Tempe. Tempe ini wis digoreng. Yo ta. Pokoknya terjamin nek tuku nang aku. Kalau di Bali kayak tipat cantok, Ibu. Hah? Kayak tipat cantok ya. Iya, Prosesnya. tiba cantok ya. Iso aku tiba cantok, Pun, Bu, stop. tapi berambangnya mentah. Kecap apa iki, Bu? Kecap. Kecap asin toh? Enggak manis. Enggak, udah cukup. Pilih ini. Wis, ngono iku ya, Bu. Iya, Wis selesai toh iku. wes. Iki Aman. mie nih. Mie apa, Bu? Mie beras iku. Oh, Mie AA. Bungkus sama nggih piring kene iki sik. piring. Lek rujak jingur dikai jingur. Pindah. Tapi kayak gini juga. Iya, tapi nggak usah kecap, kenean, petis, gula abang, terus mari ngono kacang, terasi. Iki nggak usah terasi ya, Ris. Timur 15.000. Kayak iki ndak 10 iki nang awakmu kok. Oke. Masuk kate nang tangga.
Kalau ndak enak mau ya. Nggih. Sendok kene. Sendok kene oleh, sendok omah oleh. Nggih, sendok omah apa sendok kene? Wis kene Ibu sisan kok tak. Kan aku mangan ning arep. Aku tak kembaliin. Dikai mie, Bu. Iya. Mie beras. Iya. Nanti Bu, maaf, saya tak video. Ombane apa? Teh poci. Ini penampakan, apa Bu jenenge Bu? Lontong. Tahu lontong. Tahu lontong. Lek cari wong Bali tahu tek. Tipat santok.